zanin chu radiology lampang karon soidai dona YouTube account upload mai me an taka chun hi chu mi malta na kasia mania masel hok puite in lom pal takin hi x-ray call tho dan chan chin claim kan soi dona ni K absorption H effect ten tia K effect te pon tia chu mi chung chang chu kan soi dona ni chuan ama sabera chuan kan hriat tur chu hi atomic structure ka hriat a poimo ta ni ti chuan atomic structure a chuanin atom ho kha energy level khang khan nei ta ni he lai noi ber mi hi atom nei ber ania hi K shell an tia adot ami kha L adot M N tiang khan soi thin ni chuan helai innermost cell atang hianin K shell ti kha kami ming kha atang khan K absorption effect ti kha aron om ta ni ti chuan heng level te hi achunga mi piang kha energy level kha an niama negative in sanga ti meng hei minus 13.6 ania hemi b ka tan chuan hydrogen atom an ta hi chu chuan heta kan ti chho zel khanin zero khan chho thei ta ni ma electron kha atom atanga a free khan energy kha zero ni free electron ania ti khan eng force minus a pot lawa chu wang chuan energy kha zero ni hela hianin energy kha negative na chan chu atia soidan chinium thenga pakhat na chuan force kha attractive force ani mo nucleus lam hian na hi pa chuan khami force kha attractive force ania a distance kha positive ani pokta force into distance kha energy nia chu wang chuan hi a negative ani tiang zong pon soi thea ani lo pon hemi hi lowest state ania most stable state ania ma chu bang chuan hi energy kha negative akan dani tiang khan soi thei ni chuan eng atom po khanin tiang khanin energy kha an nei dona hydrogen chuan electron pakhat chia nia chuan kha electron kha heng shell khang a hianin energy pe khan akal thei ani ma chuan chu apoi mo ta ta ni chuan hei hian engtin nge x-ray apui kan ti chuan x-ray kha photon ang khan ngai tai la photon chu light particle ania x-ray po light particle ania gamma ray po light particle ania visible light po nia uv light po nia ma eng light po kha photon ani vekani photon vekani khang zong kha photon ani vekani this one heta kan thriat tu chu kha photon a khanin he e delta e level chia hi ania he electron hi zukfu chia khan he electron hi azuang chawanga kha photon kha bodon ani ma kha photon kha bodon ni chan hydrogen atom kha lo en taila hydrogen atom phe na han ding taila khating light kha on shine ta se hemia hetiang frequency chia hon ni khanin abawanga a frequency khan tiniam deu hek se a hon kal tlang le thei venga ma a hon eng le pupanga han ti sang le deu hek se chuan a hon kal tlang bokanga ma chuan hele a hring le sen in kar chia ani khan abaw le thutanga light kha khating khan thilom don ta ni achan chu light khanin heng atomic orbital in kar energy chia ani khan atom khan lo absorb thei thina ni ti chuan anwa kha energy kha engtin tin mani a ral le a kha chu kan apoi mote mem lawa chu x-ray tan enge poi mo na kan ti chuan x-ray chu light ani kan ti to kha ti chuan mi hring taksa khani han chhun tlang anga chuan eng po khom ta se ai chhun tlang thei vek don ta ni light kha kal tlang vek don ta ni ma se case pakhatom ta ni khami light frequency khanin hemi delta e value a fu chia khan light kha kal tlang thei don lo ni chu x-ray kan man dan an ta ni ma kan hu te khan tin nge bung ti kan thriat thei kan ti chuan
kan ruina calcium na absorb frequency ang ho kha a bo thin ani chang kha he ta khan photographic plate ta khan in light omlo na region anga khan kan mu thin ta chang kha negative an la avar ta zo ka light omlo na kha ka tiang kha a principle chon ta ni om ze bera chon a poimo lai chu hemi energy level in match na lai kha a poimo ta ni hemi energy match photon kha om chuan light kha kaltlang lawang tin ta ni ti chuan kh absorption kan ti chu helai ground state atanga heta top excited state thleng hi hemi in car chia energy level light kan shine khan a vai do thoin atom in absorb train ni hetiang delta e tu na mi yang chi e2 minus e1 ang chi level photon kha kan ti chuan a train absorb lo mai thei tiang chi vel ta ni ma se hela hian minus 13.6 eV hi hydrogen a han kap tlang ta chela hydrogen hian absorb de vek don ani chu kh absorption kan ti chon ta ni chuan k atang electron kha a h mo atom po na khan akala kh ania chuan khami photon kha a absorb tat veka nongjan kh absorption ani kha amin hon so dan chun ta ni ti chuan heng energy level hi thak kwal taila kan absorb frequency kha adang lam thei don ta ni ti chuan heng energy level hi engtin nge molecular te atoma te danglam thei ti kha apoi mota ni ti chuan atoma chuan kan hre tangin 1s 2s 3s tiang kha na chawa ma 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d tiang kha na chawta tiang kha nin i energy level kha fix fe kan ta ni atom tin tan ti chuan molecular an thleng chuan tiang hian om ta ni hei O2 molecule ta emo diagram ta helaya O atom le ading lam panga O atom khan 1s ve khan ne ya ti chuan 1s orbital energy ve kha aron interact ta chuan molecular orbital an siam ta ni ama mi kha chu atomic orbital an ne 1s ve kha tuna chuan molecular orbital an siam ta ni molecular orbital a chuan sigma 1s le sigma 1s star kha in siam atikhan ain tender a hming te chu poimo lo a poimo heta changa kan take away to chu a ground state kha a k level kha a niam ta sotani ma chu wang chuan O atom a in O2 atom atanga energy electron lak chu kha har sa sot don ta ni chan chu aya khur thuk daya oma ma khur thuk atanga lak chu kha ngai don ta ni ma khami a khur kha a thuk ta sotani he tlem te na thuk ta ni chan helai tang hiam a top thleng khai ni kal pui don ta ni he ta 2p om nga 3s 3p ta infinity a chho ngai ta ni k its absorption ti to chuan kha he O2 tan chuan thil sang tun ta ni ti chuan CH4 O2 kha chu O le O kha ni ta chu wang chuan tiang hian simple do hianin alaya khan orbital khan phel phok me ti chuan CH4 chuan tiang hian om thung ta ni 2s le 2p carbonate 2s le 2p in car energy kha hydrogen 1s energy in tan he 1s ve khani ta chuan molecular orbital chu tiang hian split vele ta ni ti chuan kan hmu thengin heta a sigma s hi h hi a hniam sot ta ni chuan a k h absorption tan po he photon I energy sang fe kha kan mo don ta ni mo kha he thilom dan chun ta ni ti chuan kan thret tur chu hela hianin a bon pui atom hi a electron negative a piangin hi hemi energy level hi atniam tha electropositive a chuan energy level hi pot sang ani kha hret tu ne ma se enganga sang po ni se tlem talin atlang pui chuanin gauge absorption khami value tur kha chu atniam pha tlang puiang ti chuan tu la hen engen man tlang puiang ti chuan iodine le molybdenum hian mangna sa contrast agent tan iodine manga chu 32
0.2 keV nia molybdenum kha 20 keV nia chuan x-ray ho hi ka hriat chaw lo chuan 20 eV atanga 20 keV ti vel ning ka hria kan en longa ka soi so tak takin x-ray energy mang 120 zong ni ka 120 chang 120 keV ka tiang bor fen khan ta ni x-ray energy ka chu wang chuan he tiang ikar energy kha kan mananga ya chuan chu ba ka machine chunga hi kan inject don wang khan machine taksa ta na poilo tur kha kan ngai tu tel kha ngai tamuk ta ni ti chuan kan huangin iodine le molybdenum te chu hemi inka a hian an omani chuan enga tinge heng hin that kan ti chuan iodine chu hi thisena ain absorb theya mo heng fluorine te oma iodine te pokan thisena omsa khami wang khan iodine kha ni contrast agent tan khan kan mang thei ni chuan heng molecule dang ho po hi man thei dan chu om vek do na i man du dan zirin thisena emo khoyam mani a dissolve kha ngai don ta chuan khami dissolve nuwa khan adar dan te khai ananga khami base khanin frequency khang lak te khanin x-ray khanin akal tlang no akal tlang lewin ka kha photo ti don ta chang khoya nge a contrast atang khanin khoya nge taksa chunga thila om a chelai omem ti kha hi thalak kha kan en thei don ta ni chuan mun sang tan bi khanin hei iodine le molybdenum te munga hela hian I2 kha oma molybdenum hi hela hian oma I2 hi element energy kha niam dona kan mong khan 32.2 keV nia hi 20 ta ni chuwang chuan I2 kha a thei chuanin MO2 le I2 in ka kan don ta khami khan hela hian zon angai ta ni chuan helai zinga mi molecule a hian ka hin daning silver te iman thei ka ka chiang che lawa biology ka thiam nu tuk lawa silver hi etiananin so lang te na mo colloidal particle lang te na siam taula chu idea ka nei di ri deuh chu ni mai do le literature tlem ka lo chher pelanga khata compound man tur kha inei sa thun ka khia inei sa lo chan idea kha karan tho the thawa silver colloidal particle mo palladium mo to deuh hleka eng ho he thil tlom deuh hleke du chuan tin hi a hlom lo ka ring tin na tanga siam anga nga tin le stannous chloride ti te mo stannous bromide stannous iodide kha thiang ho kha man thei kha om ka ring ka suggest thei chu ne ka video toy te kan sem ve chu ne